aba babanza no kuyonja ekibuga hamwe no kwosya kasasiro ahamura amagokuma ebyo biyonja omu maka na n'okugarizaho oburungi bwansi. Chairman wa burungi bwansi omu kibuga eki Mugaga Elias ashobora ko ekigendererwa ky'okusimba emiti egi n'okureebeka ngu bakyendeeza aha butandu ezirikureetwaho emotoka ezirikukira kutaha omu maju g'abantu kandi nagira ngu obu bataha emiti nangwa hakiri. Babataka batushobora obuzibu bakurabamu na munonga omushana gw'amaani ogurikureetwa kugira ngu obwire bwa hati emiti ebe neetemwa munonga. Obutonde bw'ensi bubenga busigalawo. Ekyokusatu security. Omuti guno singa emmotoka eva ku luguudo wali woolengera n'eddiba lisobola okugutuukirako ne gukendeeza ku buzito bw'emmotoka ebadde etuukirako. Twagala tusimbe emiti ku luguudo kuno. Buli muntu yalibadde alabika nti asimba emiti gino okwetooloola ekitundu kyaffe, mu bibanja byaffe, waka waffe, nekyalisobose ne ku mabbali g'amakubo etusimba emiti ne gibeera mingi. Mu ngeri n'emwe batushobora aha burungi oburi aha kusimba emiti egi ahabw'okuba yakora gye nibatungaho ekibunda hamwe na n'ebishaka kandi baraganisa kugireeberera gye. Kandi n'okubyara emiti oku nikutuyamba okureetera enjura ahabw'okuba ekyanga kyaitu eki kyomire munonga. Twabyara emiti omushana ni mwingi nitumanya ngu omuti nigutureetera enjura, tumanya ngu omuti nigutureetera ekibunda. So twabyara emiti bulimbaare, twabyara emiti katojo, twabyara emiti aha mudaara hari turi. Kusimba emiti batureetera emiti y'okusimba kugira ngu etuyambeho abikwatiriine n'embeho kutwara ebizimbe byaitu, so ebizimbe tibikyabaasa kugyenda ahabw'okuba twafuna emiti. Kandi we chairman wa Katovu Mudara Sulaiman Musoke yihirira aha okushaba ba chairman boona okureebuka ngu baata amaani omu kusimba emiti omu byaro byabo. Tuna ekyeya ate ekyeya enkuba bwejja esitwala amasomero etwala amayumba olw'okuba nti emiti tugisangiddwawo. Era mbadde nkubiriza tusigezeeko tusimbe emiti ate kibe kyabuwaze buli omu asimbe emiti gyetoolole ennyumba n'okwongera okusimba emiti tulabike ntuzaawo obutonde bw'ensi enkuba bwereme kutwalanga. Tufunye omukisa nti tusimbye emiti ate abaana ne tufuna essuubi nti bafunye n'ebikome n'ebibala bye banaabanga balya oluvannyuma lw'okusimba emiti egyo. Disitulikiti ya Rengo n'emwe za disitulikiti ezikuteganisibwa sizoni y'enjura kandi kekutandika eti abataka baza omu kwerarikirira abw'amaju gaabo hamwe n'ebihingwa ebirikutwarwa amaizi omu bwire bw'enjura. Amakuru aga gashakwa Karema Bashir aha bwa Tayari West.